other day another story ngithi mina nikuphike nangugelo uyasibhalela uthi welungi le I need to tell people must be extra careful hayibo ngithi indaba uthi ehene mina ngikhule nginganenhle uthi nje I was that girl mina ngikhula yabo lo muntu othandwayo nje uthi nje ngaqala ukushelwa ngemncane because ngangime kahle ngimuhle and ngithe ukuba nomzimba kancane so abantu babedidisela bethu ngimdala kanti ngingane uthi so ngadidisela ngagcina ngasiqeda ngesikole angina matric angalutho so I ended up sengisebenza emaJustine uthi okay ngihambe ke ngiyofesa ke eJustine ke leli ke fike leNdiya uthi ngifike ke mangifesa la eJustine ngithola umsebenzi ngampela uthi mangithola umsebenzi ngihlale ke yabo uthi ngaqala ngesona sleep in ngaqala ngumuntu ofikayo ihambe everyday ngiyafika everyday ngiyahamba yabo uthi hayi nangempela ke hayi kuhamba isikhathi ubaba khona uthi nje ngimbona ukuthi ungiactela funny lo baba yabo uthi kodwa nje ngingana because I was still pretty uthi ngangisemuhle still uthi hayi ngingamnaki lo baba uthi ngimboza cha lo baba lo order nje nendlela angibuka ngayo yabo ubuye ngenze ngibe uncomfortable at times kodwa angasho lutho uthi hayi ngithi as long as engakasho lutho engakangithinta engakenzi lutho I'll just keep on thinking ukuthi nje into engiyibona mina yabo because ayikho into asayenzile but nje my looks akhe nje ayangitshela lo baba lo unama vibes omuntu ogagile hayi uthi hayi kuhamba isikhathi ke uthi kuthi kusanjalo ke ukuthi ngelinye ilanga evedane uthi ehene efice uthi ayihola esandleni ke uthi hayi mefika efice umkakhe emholela yabo uthi ebuze ethi akwantu uhola malini usibani bani uthethe yene umkakhe shoku imali engihola uthethe ayingeke uthethe ayingeke I think usebenza kanzima kakhulu for ukuthi engahola imali encane kangaka uthi nje ayinyusa imali athi kulungile ngizoyinyusa mina imali akhiphe emalini yakhe amnikeze imali uthi ngaleyo langa nje I almost doubled isala iwage yami hayi uthi okay kube right futhi uthi ngijabule uthi yabo lo baba lo uthi hayi kuhamba isikhathi futhi athi ehene unkosikazi wakhe akekho right so manje sengizocela ukuthi ngizohlala khona bevumelana nonkosikazi ukuthi kuzomela ngizohlala khona because unkosikazi wakhona ubuye igule yabo angakwazi ngisho ukwenzani kumele ngimnakekele at the same time futhi yabo ngikwazi ukuthi ngibe khona nje endlini uthi okay ngivume futhi uthi ngizohlala khona uthi hayi this one time ke umama evedane egule ngampela uthi megula umama indoda imphuthumise esibhedlela yakhe uthi bemphuthumise esibhedlela ibuye nje frustrated vele ithatha ugolo ogephuzi uthi how ngixaye usikhoze mase kuyintambama ngangihlalele ekamereni lami nje ngoba lena ne TV yabo uthi ihlale ivedane izonginokhela ngibuza uthi angifuni ukuphuza utshwala ubhorekile ufuna ukuphuza and he's going through so much uthi ugela hayibo ngixayo lo baba ngisuka ngapi uthi ngithi mina hayi no usethi hayikhululeka ngeke kube iproblem mina vele ukuholelayo so ngicela ukuthi uzongijoin ukuthi sizophuza usugela hayi ngicine ngivuma ke nami ngihambe ngiyohlala nobasi ke siyophuza utshwala ngeza manje no part 2 uthi ke ugeli uthi hayi siphuze nobasi uthi siphuze sidawe singazazi nobasi uthi ngalelo langa ngapha phama ekseni ngisekamereni lami edemu ngingazazi ukuthi ngifike kanjani singashawa i-blackout mangithi ngiyabona ukuthi khona into enzekile la mangithi ngiyaphaphama ubasa akekho mangithi ngiyavuka vele ethi basithanda usengilethela i-breakfast in bed uthi lapho mina ngithula ukuthi hayibo kanjani ngifunani lana yabo nje nginaleyo uthi hawu basi nje is going with the flow baba angitshela ukuthi don't worry lento enzekile izolo bengeyona mistake uthi hayibo ngithuke uthatha hayi ungashoke nje ukuthi ngigrephile mina nawe sivumelene izolo uthi hayibo ngithi mina ngangikhumbula lutho but ke yabo uthi nje umlungu hawu uqameni ulo ubasi wakhe uthi nje abe angicriticize nje okwequeen usingalo la ngaspenda nje usuku lonke ngilele embhedeni aze kusetshenzwe ngalelo langa uthi nje ngangihleli ngilokho ngilele ngiqamela esifubeni sabasi uthi hayi umadam wazohamba mhlawumbe wadischarge after 4 days esibhedlela uthi nje kulo 4 days siyazithola nobasi yezwani siyazithola uthi lapha ke kucabanga indaba zokuthi kumele sivikeleke senzini uthi nje sibhizi hayi uthe ngincoma base sije vele wena ngakubona nje vele umuhle kulokhu ngibuka nje ukuthi hayibo wena umuhle uright nje yabo uthi angiphi imali ubasi hayi uthi yabona lapho ke ngizwe uthi ayingeke yabona ke sinobasi sizozwana ke manje uthi hayi kuhamba isikhathi ke abuye kumem mebuya ngiklineke ukuthi ngisebenza lo langa naye ngitshela sisebenza khona engekazi asole lutho umedemu sengiyomlanda
usingayikina umedema afike ucebezela azasho naye ethi ngiyabonga ukuthi nje umuzi wami ungiphathele kahle ngisho ngingekho yabo uthi lapho ubasa akasangibheki naye ngehlo singathi nje ngi-strange uthi nje yabo usengibukisa nje komuntu onga-exist yabo. So ran yo ngiyafa uthi nakhona ngi-understand ngoba uyalentuza vele ngoba ubalekela ukuthi abo engasoli lutho umedema athi ayihambe isikhathi every weekend ngiyahamba ngekhaya nobaba wengane khona yabo uthi ngifike nje ngibone ubaba wengane yami nje kuyaziwa ngibone nomndeni wami bese ngiyabuyela emsebenzini. Uthi hayi ngiguleke uthi mengigula uthi hayi enginakekela umedemu ke manje ezeshe nje ngingayi ekhaya uyena uzokwenza sure ukuthi uyanginakekela because ekhaya vele ngizonakekela ubani umsisi wami omncane yabo kumele esikoleni nani so uzonginakekela ngoba nami ngamgadela umuzi wakhe egula uthi engiyakekele engise esibhedlela mebona ukuthi hayibuka yashuba uthi ayingise esibhedlela uthi mangifika esibhedlela tholakala ukuthi ngikhulelwe uthi kutholakala ukuthi u2 months pregnant. Uthabuye-ke ku-excited ezoxoxela umyeni wakhe uthi hayibu usibanibani phela usekhulelwe uthi umyeni wakhe waphahlaka iglasi uthi wayephethe iglasi yamanzi uthi kwaphahlaka iglasi usasela hawu yini uthethi nje ningithuselane yabo e-exit engekho nje uthi-ke hayi umyeni wakhe gade i-chance ukuthi umedema ahamba ngazi wayephi uthi angibuza uthi hayibo ngizwe kuthiwa ukhulelwe uthi nami ngizoyatshala uthethi kuzomele nje leyo ngane leyo ubone ukuthi wenze njani ngayo because mina ngeke ngikwazi ukulahlekelwa umfazi wami ngenxa yakho uthi ugeli ngithi mina hayibo kanjani manje ngoba ngihambisa umfazi wakho useze wafonela nje nasekhaya wabatshene excited ukuthi ngoba ade ngigula hayi ngoba bengigula ingoba bengikhulelwe so nasekhaya sekuyaziwa so angeke ngisakwazi ukuyikhipha uthethi nje noma ngenza iplan but leyo ngane kumele iphume ngisho ngathi-ke kube miscarriage ngizokunikeza ukuthola mina indlela uthi nje ngisisisakhuluma evelane embona umedema esevedane ebale kubaba wakhona uthi nje indaba igcine ingaphelanga uthi nje hayi ngibone lento izongiqhatha ngoba yabo ngoba sebazi ekhaya usisi wami uzophapha etsheni indoda yami ngivele ngibuze lento le kumele ngiphile nayo uthi hayi nangempela-ke sihambe isikhathi ikhula ingane uthi lapho umedema uyanginakekela guys uthi sengishaya nawe guilty ukuthi even ngathiwa-ke ingane akuyona-ke umyeni wakhe but indlela angiphethe ngayo guys ungiphethe butepu yezwa unkosikazi wakhona wenza sure ukuthi nje i-pregnancy yami ngifile ukuthi ngale ndlela ukuthi at the moment ezwa kuthiwa ukhulelwe wabiza bathole esinye isisebenzi abasiqasha ukuthi kuze engasebenzi kakhulu yabo umsebenzi wakhe ungabi mningi kakhulu. Hayi uthi hayi ngisho nangikathi sengisondela inyanga wangenzela i-baby shower nje yonke into yaba right. Uthi hayi sizomosheka-ke mangabe sekuyozalwa ingane-ke ngiyeza nelast part. Uthi ugeli ishaye idate yokuyozala uthi inkosi yami lapho-ke inkosi yami akasatatazela umedema uyafona uyabuza ukuthi hayibo uright yini ngane yami ngiyasikwa la ngimtshela hayi sekuseduza ntotela uthi nje hayi sekuyalunga uthi hayi yena nje umba wami yena umuntu engicommunicate naye yonke into uthi nobaba wengane naye ulindile uvivile naye phela ulinde ingane yakhe because naye wazi ukuthi ngikhulelwe ingane yakhe hayi uthi hayi azalwa ingane madoda uthi mizalwa uthi ngangikhathele kuyangishika leya ngane uthi yazalwa ingane ngayibuka kancane ngalala yeso ngayibona kancane ngangagxila ukubona vele usuyikhathalela uthi ngalala uthi hayi-ke yahamba yayogezwa yalungisa nananani uthi ngayibona ngangagxila kuyona and then ngafona ngasho ukuthi sengitintile kuyabonga awaphuthuma ubaba wengane ayi nomedema afike-ke useyakasezi nje umedema usehamba yedwa akasayi-involve nje kakhulu ey'ndabeni zami hayi uthi hayi afike-ke kubaba wengane-ke ingane isayogezwa-ke afike nje fast because ngase ngishilo vele sengiyasikwa before izizalwa ingane nje wayesazi hayi uthi afike u-excited umfana wabantu uthi uyabhubha yezwa yini uthi afika hayi mefika afike ejabule yabo eyigona ingane useyibuke le ngane athi hayi
kodwa angasho lutho kodwa umbone ukuthi khona lento le angayiqondi kahle yabo afonela abakuboka abatshela hayi ingane intetiwe-ke and wayezophuma the following day asho ukuthi hayi uzophuma the following day bazoyibona lapho-ke ingane bejabule kubo bejabula efika umedemu mefika umedemu ayibuke naye ingane ajabule kodwa naye abe nalokhu ukuthi ayingeke ingane le doesn't look like ingane nje yabo yalenhlobo yabantu abamnyama ibuka ngathi ingane yabo lenhlobo yabo azasho sayibo ingane yakho yinhle yabo kodwa yawazi amandiyana akho ukudryisa idawafedane yisho nje same time hayi so kushuthi umedeme eqala lapho kuba nensolo ukuthi elo khonto eshaya amanzi la yabo hayi kodwa still anganaki uthi hayi ayiphathele impahla ayiphathele izinto ezinhle uthi nje ubaba wengane hayi ahambe njengaseneme ngendlela bekade efike eneme ngayo hayi uthi uke still mina nginakile nje because nje angazi nami mhlawumbe ngangidakwa ukumitha yini ukuzala ngazi uthi hayi ngihambe nengale ngekhaya uthi mangifika ekhaya uthi bebabaza ibhadi uyabazi abazali balokhu beshona lena le usethi mama hawu kodwa usenzani uthi ngithi mina ayiboye indaba uthi athi usenzani India phela leli ngisho ngathiwani India leli angeke there is no way ukuthi lengane lengabe umsolo athi nayi phela inolo zengane masinca athi no siyalazi India silibona nje lizelwe uthi lo ngitshela hayi nami angeke usilungishava lo ke manje uthi hayibuza khala uthi hayi athi nje uma wahamba uyosebenza usengithuke kanti uyosala amanti yawo were uthi hayi ufike nomndeni wakubo kwelo komfana uthi hayi befike nabo bethimule bethi nje ngeke sisingeke socela ngisho i-DNA test besithemba impela ukuthi ingane ngeke qonda ukuthi uyosebenza emandiyeni uhlale khona jikijiki sekunengane endiye usuzela ingane endiye uthi umfana wethu ngeke sizoyicela nje i-DNA test hayi kudluleke isikhashana ke kumele ugele ebuyele emsebenzini ingane ayishiye ekhaya ke hayi abuyeleke ngiyeza ngempela nelasiphathi uthi lapho ngihleli nami mfethu ngiyayibona uthi yabona ke nami ngiyayibona endaweni ngiyathukwa yabo yonke into nje yabo i-upside down empilweni yami impilo yavele yashintsha nje within a split of ukuzalwa kwengane yami kuthiwa in a split of the second or of a second or whatever uthi ugeli yo guyzini ngalento zakhe uthi ngabuyela emsebenzini uthi mangibuyela emsebenzini evele ngiconfrontele usisi ethi I didn't know you were into Indians uthi hayibo ngithi mina what do you mean uthi hayibo ngibona ingane yakho ngibona ngazi ukuthi i-India ubani ubaba wengane yakho hayibo uthi ngithi mina hayibo ubaba wengane yami nje wambona uyamazi lo mazi wathi never can never be ukuthi kube lo baba wengane yakhe hayi uthi no baba wengane yakhe la uyamshubisela emhlala emfonele emthuke ethi wahamba uthi uyosebenza uthi nje impilo yami ibe mizara uthi hayi mina ngiphike kumedem uthi umedem engahlaliseki uthi ngiyambona nami cha akasangithandisisi uthi hayi abuya azomtshela ukuthi useyabonga ukuthi ngibe sleep in sezocela ukuthi ngifike nje ngibele as usual ngifike uthi ubasa akasangibuki nangehlo ezwa yini ngathi asazani sinqunu uthi hayi nangempela ke ngibuyeleke ekhaya uthi uyacabanga ipressure ukuba sekhaya mangidlula kufactory lo zalindiya uthi ngisho ngenzani ngisho ingane yami yabo abantu befika bezoyibona ukubona kunengane encane wonke umuntu ufuna ukuzoyiprovela yena ukuthi hayibo ngabe yilo ngampela yini uthi hayi nangempela ke sihambe isikhathi uthi hayi makhamba isikhathi angibiza umedema ngihlase phansi ethi ngine feeling yokuthi wena buhlala la ekhaya and the only Indian you were exposed to is my husband and uhusband wami vele ugangile nje from way back uke wadate abantu besifazana abantu abamnyama and I believe ukuthi nawe mhlambe walingeka because uyakwazi uyadiza futhi mhlawumbe wanginika imali or something cela ukhulume manje before ngenza into engizoyisola ngayo uthi ugele hayi ngiphike ngithi nje ngeke angeke ngenze leyo nto kuwe medem were uthi are you sure uthi ngithi nje I am sure uthi ngisho lokho ngoba ngikukhonzile and ngiyakuthanda and I wouldn't want ukuthi ngikubone usuwenzeka into
because I will not sit back ngizosukuma. And if kukuthi ngampela ingane yami wami uzoba senkingeni, uthi uGeli ngithi hawu kodwa madam wazi ngicabanga ntempi kangaka, mina ngikuthanda kangaka, ngizame ngayo yonke indlela ukuyiprove kwena ukuthi ngiyakuthanda, but nje kungiphatha kabi wayikhona uthi ngicabangela into enje. Uthi hayi athi kulungile-ke kusho ingane akuyona yomini wami, it's okay. Uthi hayi ngiletuzeke ngibuyelele ekhaya, vele sengisebenza ngibuyele ekhaya, ngisebenze ngibuyele ekhaya. Uthi uGeli kungapheli nje isikhathi esinganani ngiqale ngigule. Uthi ngigule, uthi lapho vele nginey'nkinga nje, akekho umuntu ongifunayo ngisho nasekhaya angikwazi nokuphawula. Uma engakhuluma nje vele kuthiwe wena usazokhuluma, kuthiwa unake wena lezi iy'manga uzenza. Uthi yabo nje ayikho nje iseyenginayo, yonke into engiyishoyo vele ibuyiselwe lapha enganeni yami, yonke into ngisho nabantu beyikhulumela noma yini ukuthanda kwabo. Uma ngithi ngiyakhuluma vele kuthiwa awu kahle wena phela usigile igoda, ney'ngane yabo zithi wazobona ingane. Uthi nje ngibe yinhlekisa nje endaweni. Uthi hayi ngivele ngigule guys, uthi hayibo ngigule. Uthi futhi ukugula kwami anginakile ukuthi ulo awayigcine esho le antu, uthi yangithusa inkathi esayisho, but ngangacabanga ukuthi into azoyenza ngathi uthi hayi mhlawumbe uyangisesha nje kuphela yabo Kelly, ufuna iqiniso nayo, ufuna iclosure because uyabona ukuthi ku-possible, but I don't think ukuthi usengaya that deep ngampela kule ndaba yokuthi ngithandana nomuntu wakhe. Uthi uGeli ngigule, yezwa uthi ngigule lokhu lento engayazi, uyabona lento ukuthi uyafa manje. Uthi ngigule ngiphuthunyiswe esibhedlela, mengiphuthunyiswe esibhedlela ingabonakala into engiphethe. Uthi lapho kusesiswini, uthi ingabonakala into engiphethe, yezwa uthi nje ngigule ngilale phansi. Uthi umedem engisendele message athi hayi sisi ngoba uyagula sengivele ngaqashenye intombazane, so wena noma ungangabisayicanga ukubuya. Uthi hawe mangisho ukuthi hawe mazakhala-ke manje angisenamsebenzi plus sengiyagula ngizoyithini le ndaba. Uthi hayi ngigule, uthi yabo lento ukuthi ngigulela ukufa guys. Uthi ngigule, uthi ngiyeke udokotela akubonakali lutho. Vele nje ngifike namhlanje bengikhiphe mhlawumbe ngakusasa kuthiwa hayi ababoni lutho odokotela. Uthi hayi kuthi kusuka lapho kuvele kuvuvukala isisu. Uthi yabo njengomuntu omithi, uthi isisu sami sikhulu sibe singaka. Uthi kusuka lapho kwehle kuya ngaphansi. Uthi ngimilwe izinto engazazi ngaphansi, into engakaze ngiyibone. Uthi ngaqala ngasaba nje ukutshengisa uma. Uthi hayi kwahamba isikhathi hayi ngamtshengisa ukuthi ngicela ubuke ngiyashona. Uthi yabo lento manje yokuchamuka ukuthi angihayize, yezwa yini. Uthi into engayazi angikwazi ukuyichaza eyilonda. Uthi lapho isisu siyaqumba ngale ndlela ukuthi mangihlala nami bese uzophinde wamitha futhi. Hayi cha uneyimanga uzophinde wamitha yabo. Uthi ngagula guys, ngagula. Uthi njalo uthi nje la ngaphela isonto ngalalanga phansi. Uthi yabo yayingibamba lento ingidedele. Uthi kodwa mengibamba kwakuba serious bese kuphinde kuyaphela. Uthi base kuphela isisu sibe singaka kube ngathi ngimithi. Uthi ngapheli futhi isikhathi singanani sinciphe isisu kuze lento le. Uthi nje kuyashintshana lokho kushintshana nje. Uthi ngigule. Uthi yabo lento ukuthi everyday nawe uzifisela ukuthi ngcono vele ngishoneke manje indlela ogula ngayo. Uthi hayi ngikukhumalelo isisu ngiphunywe yilento le ngaphansi. Uthi yabo kushube, ngize ngibone nami ukuthi hayi kushubile. Uthi hayi ngivedane ngiyijube ngilentuzane. Uthi before uthatha ijube, uthi lo baba lo amsendele imessage. Uthi ngangasazi nokuthi unenamba yami wayesewangiblokha yonke indawo. Uthi angisendele imessage angibuza ukuthi nginjani. Uthi ngimtshela ukuthi nginjani. Uthi bese thina ehene angazi mhlawumbe ngiyadlinza, but I feel like ngoba ugula kangaka umkami lo unesandla, because ngiyabona indlela nje rejoice ngayo ngenxa yokuthi waye kumsebenzi wena ngenxa ukuthi uyagula. Uyambona nje ukuthi akekho bothered kanti ube nesineke nawe. Uthi lento bani ngisho ukuthi vele wangiconfront and wangitshela ukuthi uzongikila kanje. Uthi nje ithi le ndoda uzoshona sisi. Uthi amtshela yathi uzoshona sisi, umuthi wethu thina ustrong ngalendlela ongeke uzicabanga uzoshona. So if kusikhona indlela vedane uconfess kulo mama, umtshela ukuthi kwenzakalani kulungile, ngiyazi vele uzodila nami
but ngiyazi ukuthi akasoze wangibulala mina. So nje vele uye kuyena uzehlise umtshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. But nje you better ukuthi ukhulume nami ngiready ngizoyihandle situation. Uthi hayi nangempela ke ugeli engiyitube. Uthi xa ngisaba ukuthi ngizomqala ngaphi uthi ngimtshela Madam ngiyafa. Uthi athena uyafa pho mina ngihlangana lapho ngifaka uthi userude nje. Uthi ngithi mina ngiyashona ngicela ukubona. Uthi thena ehena ucela ukungibona ethi uthi mesethi ke okay ngizoza ke kubuye because angisakudingi la emagceki nami. Uthi okay anginkinga ke uthi ehamba Madam ezekhaya yezwa. Uthi befika ekhaya fike nje une attitude vele uhamba yedwa. Ngizafike ngifike ekhaya bamjwayeleke vele because behlezi efike ezongidropha noma ezokwenza ama baby shower yonke le nto le. Uthi hayi mefika ke afike ke efike ekhaya ke uthi mefika ngicele ukuthi ngicela bephume ngifuna ukukhuluma naye. Nasekhaya bazi ukuthi yonke into sukaphi. Uthi ngiyabona ukwesisi siyabona lokho kwakungaphansi. Ngangibona kahle ukuthi ngizoshona. Uthi ke akhulume naye ke uthi ngeke ngimtshela iqiniso ukuthi Madam kwenzeka kanye. Uthi angisavuma ukuthi kukaningi. Uthi ngamtshela sikwenzeka kanye. It was that day uhambile esibhedlela nani uthi nje ngachaza ngasho ukuthi we under influence very. Uthi ngathi Madam ngiyacela kahle. Ngathi ngicela ukuthi ukhulume iqiniso. And then wena wa decide ungalikhuluma iqiniso. Mina ngazi noma uzosizakala yini because la engaya khona mina kwathiwa mina yazifaka ayiyazikhipha. Ngiyeza nola siphathi ngampela. Sike ethi Madam first favor ozongenzela yona ngifuna ubize umndeni wakho wonke la utshene lento ade ungitshena yona ukuthi wena ngoba unengane nje yewala nomyeni wami kanjani in front of phambi kwami nobatshene and then sizokuzokisa kulomuntu but I doubt ukuthi uzokusiza because wayeshilo ukuthi yena ukwazi ukufaka kuphela akakwazi ukukhipha. Usugela yena ngempela bafethu eyibizi family ifike ke ngichazele uma ngithuke angithuka uma ethi ubonga ngomsila njengentsha. Lo muntu lo ukusize ungena matric ungena lutho wakucosha wakwenza umuntu wakuholela kanti wena uyazi uzobhidliza umuzi wakhe wawuvela ungenasimilo uthi angithukuma. Lapho ngiyashona anginandaba nalokuthuka kwakhe sengilokhu nje mangilaphekile lento uthi lapho ingane yakhula ke cabanga uthi nje siyabonakala uthi nanenswebu yababwana. Uthi athi ke ugeli ke abahambe uthi nje akekho interested enganeni yabo. Uthi sasambe ke uthi hayi ngihambe yimuyu ma. Uthi hayi sambe ngoba nakhona wasedabukela uma ukuthi uma wakhe uyakhala nani. Uthi hayi ebahambise ke lokuthi ubone ukuthi uma wakhe vela akayisupport lento le. Ebahambise ke uthi hayi kufikwe ke enyangeni uthi indawo esabisani inendlovu inalezi statue zakhona nje zamandiya esabisayo. Uthi bungena khona khona lezi impepho zakhona eshinqiswayo. Uthi fike khona ke ngihlale ke uthi ke mase ke yakhuluma kasho ukuthi wayifikile lana because wayisola. Uthi washo wafike washo nje ukuthi igama lalo washo igama lakhe washo ukuthi uyamsola ukuthi ulale nendoda yakhe. Mawukuthi ngampela ulale nendoda yakhe akube kanje kube kuthiwa engalalanga nayo apparently kwangeke kwenzeke. Uthi hayi efike ke uthi vele lisho kahle nje indiya lithi hayi mina yazifaka ayiyazikhipha. Usugeli yo ngisho ukuthi kodwa uNkulunkulu wami nali ngidumela bo nali lishona emini. Uthi elincenga indiya belincenga lize lincenga nawe yena Madam. Uthi nje lithi indiya mina yazifaka ayiyazikhipha. Uthi ugeli yo sesiyakhala sonke la. Uthi lithi ngampela ngabe ngidlala ngani ngabe ngifuna ukuthatha imali nje mana ayikho into engangisiza ngayo ayikho. Ugeli nje komela hlala lendusuku lakhe lokushona. Uthi yo ugeli ngingasasabwe ma. Uthi ayi ngilentuzeke uthi sibele emuva sesiyakhala sonke ngisho na Madam seyayisola ke manje. Uthi sahamba uthi ngicela ukuntshela ukuthi namanje angikakasindi namanje nje kusabhlungu lapha yana yabo nje mangiyochama ngiyabikelwa and
isisu sami siyahlala sivuvukale sehle sivuvukale sehle uthi kodwa ke khona into abamyalele yona ayiphuzayo imbiza yokudambisa uthi ayimlaphile but iyadambisa uthi nje India lamtshela ukuthi eventually uzoshona uthi nje guys be very careful nibe very careful niqaphele amadoda abantu especially laba baseNdiya ngoba uthi nje kuyimanje ngihleli ngiyazi ukuthi nje ingane kungenzeka noma yini kumina ngenzeka noma yini lengane le izoba yini uthi nje so ke ulo medem usenakho ke ukucheck ingane I think useyadabuka ukuthi usenakho ukucheck ingane yabo ayilethele izinto becheck ukuthi right yini especially ngoba akasakhona uma wayo ukusebenza so uthi ingane ke iyanakeleka kodwa akazi ukuthi kwenzakalani between bona nomyeni wakhe ukuthi bayikhuluma bagcinaphi but nje uthi medem ingane uyenza sure ukuthi i-right uthi kodwa ipain enginayo ukuthi namhlanje ngashona nakusasa ngashona because of one silly mistake engayenza siphela lapho istory so be very careful of amadoda abantu especially amaNdiya.